mahi mene o te hāhi mihingare e paoro nei I te whare karakia nui, me te aranga mai o te pihopa Māori hou o te Waipounamu. Ai, ka whakapono ahau. Ho mai e te atua te māramatanga I taku whakataki I ngā karaipeturi. Kia whakakitea te hininaro me te ngākau o te karaiti. I want to say how honoured I've been by the numbers that have shown up to support this day. It's been a bit of a journey since we lost my Pāpā 2 years ago, and even when I started working with him, I never ever expected that I would be following so closely in his footsteps. Ko Pihopa Susan Wallace, te wahine tuarua hei Pihopa ki Aotearoa. Ko tā Archbishop Don Tamihere, he koanga ngākau te kite atu ia Wallace e whai ana I ngā tapuwae o tōna Pāpā ko Pihopa Richard Wallace tērā, te Pihopa tuarua o te Waipounamu. E honanga hoki ki te mahi kua kitea, kua rongo, I roto I ona mātu, te wā ia Pāpā Rihari. Kua mōhi o whānui te iwi ki tana whakapaukaha ki te mahi ki tōna iwi I roto I ona āhuatanga katoa. Ko tērā anō hoki ko tōna māma. Whakapaukaha hei kai mahi tūturu mā te iwi. I'm what's termed a whakapapa mihinari. I'm descended on my mother's side from a line of those who were people of faith, of whakapono, and part of the Te Hahi Mihinares. My father was actually a ratana, but when he met my mama, in order to be able to marry her, he had to convert. I karapine mai nei ngā kanohi kitea o te iwi, ngā rangatira o te motu, ngā mema o te hinota, me ngā pihopa ko tai tawhiti mai, pēnei I a Pihopa Marines Basoto, te wahine tuatahi hei praimete ki Amerika ki te Tonga. Desde as vestes, Susan, que tu irás usar. To hear the mix of languages from Tongan through to te reo Māori, through to the Portuguese, reo just made it so much more special today. No te marama o Āperira, I tūātea ai a Wallace ki te tūranga, a ko tōna wawata kia hāpai ake I te rangatiratanga o ngā wahine. There was an opportunity to utilise the call of the people here in Te Waipounamu to elect a woman bishop, to actually lean into that, perhaps as an example of where women's leadership could and should be within not only Te Hahi but also within our communities. And so I'm looking forward to the journey ahead and seeing what the transformation might look like for me in my ministry. E mutu ana te rā ki tōna kura ōmua ara ko te Waipounamu Māori Girls College. Koia hoki te kāinga o ana mahi mihingare. Ki reira ka kōkiri tonu ai tōna mahi mō tōna rahi. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News.